Daka jingtmu banlum balang yiki kun samla kumki para banget jongka balang Katolik hapok kajala ka Shillong Arcdiocesan Catholic Youth Movement kala pelong ya ka Arcdiocesan Youth Convention ka bakat kendai ka bala pelong hapok ka asisi Parish Byrnihat. Hakabala saki ya ka jingi simenta hakani ka jingi sengba da palat pho hajar ngut ki samla para banget jongka balang Katolik. Laidon lang hakani ka jingi sengba jongki kun samla do ba Vincent Pala MP ka Shillong Parliamentary Seat Ubak Sustinus Otun MLA ke Jirang Konstituensi, Father Anil Joseph, Parish Priest ke Byrnihat Parish, Father Lamprang Marbanyang, Asisten Parish Priest, Father George, Nalor Kinongelam ke SACYM, Kiba Kutub, Yau Somla Blasius Maulong, Michael Lama, Kum Working President, Silverius Karumnuj, Lembat Kiwe. Hakajing eseng ba akapor mestep, nasdang daga kenyamas bakuj, hakabagi para bangit, jongka balang Katolik, kilayomat ya kejing kerku, lengba kayu karis bakuj. Balasi menta do umos Reverend Dominic Jala. Jengkat bak kami beneng jengi kemariat hai suci menta ngiskap ikasur jengok lai ba. Bersur disu ini kamtam kwel pi ke kon samla beneng biting siap jengpi babon dese. Dan skam sisu ye gejing sini jengpi hau blai. Ublai jepi wang wat septing namar ublai uye jepi wat septing namar ublai umas ko bahaya pi wei wala ka pertai ka perkhat kumai. Bublai umat kumahaya pi kata gurukom bau kwa ya pi ba penum jat penum sakma nilai pen Bhoi sakrenti jong gejing petim ko bau disu la ple nam ta jungi nadu kor ba la pen baptis yu kwa Jordan hadu on list lian halo gejing kana ba on mi pas ke puram nam ta jungi kanya ro yu diskules Penburpan dakamane sakramen hakapor janmen balashim ya kabenta dau Father Jemaris Shela Youth Director ke SACYM ubala paria halor ke kamram joki para banget kum ki kun samla bat ru ban paria halor ke phang preng jongkane ke convention ke baong ngalalong ke syakri jong utrai ai kan urlong hanga kumba pilaong balasot na ke gospel jong Lukas lenong ke baningkong tekot ke balai pupra kejing mulai di kipai ke jong mulai agi jeng dalam jong Archbishop Dominic Jala Bangiwan hagin kasngi, ban bendang yelene. Hagin syakri jungi yo mulai. Daga bangiwan ne ngiro ban ngisngo yo try genrat boleh jungi. Upa bukut, upo Francis, ulabo yang kapang jong Islam arja kat kendai. Ban pusan mensem na gementang kisamla shitulop kapartai. Yang ne kapang pedeng kabarang katim ngalong ke syakri jong try ai kan ulong hanga kumba pilaong naga gospel jong Lukas kelanong kebeningkong ke dekat ke balai pupra kamon jong ulay kalong ke bakrawor hadu kata-kata ulay malamon ya kathe samba ke balong ke Maria Tesli balong ke kini jong ulay Ulay ulamon, yang ini kekentai sama, bagantong kekini, jom ulay ulang benim. Badhabu ulamon, ulapha yung angel, Gabriel, banwadra yung kakubor ko baha, siya gani kekentai, kabalong kabariw ulay. Habu ulay ulamon, kalong kaig galanti kabaha. Bapak kasyong pada hari itu kita senap ia kasur ke jong mulai. Kamaria tisli kala senap ia kasur ke jong mulai. Naga kata gedau kala yo snow ia ke jingkot. Naga benca jongka balong ke kene jong nong benim. Ulai ulong bakrabor hendak kata. Utip ia kiketeng jong iwe. Ubadon menca hagini kedur jong yu kres bakut. Utip yo yang iwe. Yo lesi ulakren. Ulapau hangi. Lengba kiburi kibabaha. Ulay ulapau lengba angel Gabriel. Lesi ulay upau. Hagidur kibaper kibau kwa yang ngabul yapi. Bandong ki kiburi kibadon burong. Kadon kagatin kabong. Uksoy. Utip yang kagatin kajungi. Tambah ukhot yengi dengan kipok jungi. Ulay utip yang kipok jungi.
tangbang khadingi daki kerteng ki Bhoi ki bangidon sungtuna ngom yang uksoi utip ya kerteng kejungi tangbang khadingi daki pop jong kijingle bakal kejungi kagak lebat utip ya ki pop ki bangile dan le khadingi daki kerteng ki bangidon ki kerteng jungi kelong ki Bhoi ki kerteng jungi kelong ki bandan muram bakal boleh ilong ki bakal dam para samlawi kerteng kejungi dari kerteng kagak pelong ya kijinglong bakal kejungi wala ngilong ki boleh kebetulan Henry ngimdei ban hendu ya kijinsyarem naman utrai kenrat wai boringi bangin yang na ketu kejaka ban skendo jingim mense ban wan syutrai Barlapun kuru ya kan ke seng daki cultural program. 1, 2, 3, 4. Through you, I can do anything. I can do all things. 'Cause you gives me strength. Nothing is impossible. Through you, blind eyes are open. Strongholds are broken. I'm living by faith. Nothing is impossible.